7 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар вилояти Суғд дар ҳудуди фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд муҷассамаи барқади дуои модарро ифтитоҳ карданд. бояд гуфт ки бо иқдоми роҳбарияти фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дар ҳудуди фурудгоҳ муҷассамаи дуои модар ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва чун рамзи изҳори муҳаббати поку самимӣ нисбат ба модар, эҳтироми бузург ва арҷгузорӣ ба ҳастии зан модар ва қадршиносии модари тоҷик бунёд карда шуда дар кишвар аввалин муҷассамаи азим дар намуди даст ба дуо бардоштани модар мебошад. муҷассамаи дуои модар бо пояаш 13 метр буда, баландии муҷассама 6.7 ва пояи он 5.5 метрро ташкил медиҳад. ҳудуди боғи дуои модар бо дарахтони зебову нодир, гулу бутаҳои хушбӯ, фаввораҳо, чароғҳои ранга, гулгашти дилфереб, нишастгоҳҳо, роҳравҳои сафолакпӯш, лавҳаи қаҳрамонони Тоҷикистон, аксҳои бозгӯйкунандаи таърихи рушду пешрафти кишвар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба макони дилкашу назаррабо табдил дода шудааст. ин мавзеи ҷолиб маҳалли тамошои меҳмонону сайёҳон дар фурудгоҳ маҳсуб ёфта, дуои модар фатҳу кушоиш барои ҳар як фард дар зиндагӣ ва кору рӯзгор аст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои худ аз эҳтироми модар ва арҷгузорӣ ба заҳмату хизматҳои модарони тоҷик ёдовар шуда, дар ситоишу васфи модар фармуданд: модар офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯбахши рӯҳу ҷон мебошад. ҳама эъҷозу парвоз, ҳама эҷоду бунёд ва ҳама мардонагиву қаҳрамонӣ натиҷа ва самараи заҳмати шабонарӯзии модар аст. дунё дар домони биҳиштии модар парвариш меёбад ва аз ин роҳ башарият ҳамеша аз ӯ сипосгузор мебошад. касе ки аз ҳамин дуои модар ҳама тарафа пурра истифода мебарад, албатта ояндаи дурахшон дорад. ман ба ин боварӣ комил дорам. ҷаноби олӣ ҳама вақт дар ҳаққи мардуми Тоҷикистон хело ғамхор ҳастанд. аз ҳамин нуқтаи назар имрӯз Тоҷикистони азизи мо ба ҷаннати рӯи замин мубаддал шудааст. мо хеле ки медонем имрӯз ҳама тинҷӣ, ҳама ҳаёти хушрӯй дар Тоҷикистон аст. бинобар ин ман боварӣ комил дорам ки ояндаи дурахшон анами ҷавононе ки дуои модарро мегиранд, албатта натиҷаҳои хуб ба худ мегиранд. бо чашми мо дубора ба дунё салом кун, модар ҳамеша бошу ба будан давом кун. бифрист кимиёи нав аз гарди доманат, моро зи нав баланду муборак мақом кун. дар кишварҳои мағриб бибинем ки дар тамоми кӯчаву барзанҳо хонаҳои пирону солмандон ҳаст ва мардум волидайни бузургсоли худро мебаранд, онҷо мегузоранду раҳо мекунанду фаромӯш месозанд. ва аммо муносибати миллати тоҷик ба пайвандони худаш
و نیاکان ارجمند خودش به والدینش خاصه و مادری عزیز کاملا دیگرگونه است. ما همیشه مادر را در صدرگاه دل می نشانیم و عزیز می داریم و مکرم می شماریم و صحبت های پیشوای ملت نیز یک مکتب عظیم است، یک دبستان و ادبستان بزرگ است که برای نسل جدید آموزه و انگیزه های نیک می دهد. فرهنگ خودآشنایی، فرهنگ مادرداری، مادرنازی، مادرنوازی را تلقین و القا می کند که تاجیکستان این زادگاه و رستگاه جاودان ما، گاهوار و مزار آخرین هر نفر اهل ملت و اهل کشور است. از این صحبت هایی که گاها به کودکی خود رجوع می کنند و مادر عزیز را در یادها روشن می نمایند، چقدر برداشت های زیاد می کنند مردم که و خاصه نوجوانان که باید مادر را مقدم دارند و در صدرگاه و پیشگاه دل و جان بنشانند. حالا این مجسمه را میبینیم که پیکر تراش نامور ما غفور جان جوره زاده مادر را در مقام ارجمندی رفیع بسیار قرار دادند و بهشت را زیر پای مادر گذاشتند و مادر را در تخت زرین نشاندند و جایگاه مادر اصلا خیلی بالاتر و مقدمتر از همه این هم هست. یک کار بسیار پرمایه و پرمحتوای را انجام دادند، یادگاری نجیبی را که مادر عزیز فتوای آینده و دعای نیک کشاد و رهایی و خوشی و بهبودی برای اهل جهان، برای اهل وطن، برای اهل ملت می بخشند. از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، میگوید استاد لایق، تعظیم میکنم باز در زیر پای مادر و پیشوای ملت هم با این مقام رفیع و با این مرتبه بسیار ارجمند خود باز هم خود را پیش مادر فرزندی کوچک می حسابند و از این همه بزرگی و نکویی و پندار و کردار و اطوار بسیار هم با فضیلت همه ما باید آموزه های برای امروز و فردا داشته باشیم. چون مادر پیشوا بود مادر خلق، این پیکره هم بود چنان پیکر خلق. دستی طلب و دعای او، دستی طلب و دعای او دور مباد، چون شعشعه نور خدا از سر خلق. این رباعی را من بعد از آن که آگاهی اینجا پرده از پیکره مادر بزرگ ملت تاجیک برداشته شد بداهتاً گفتم نوشتم و به هنر والای پیکرساز کارمند شایسته تاجیکستان غفور جان جورایف احسان میگوییم که در سیمای این مادر بزرگی یک ملت را، تمدن این ملت را، هستی این ملت را و پیش از همه اخلاق حمیده، دست دعای مادر که عباره بسیار دوست داشته استاد لایق شیرالی بود استفاده کرده اند. من برابری به تمام مادران تاجیک سعادتمندی، فراوانی روزگار و آینده درخشان را آرزو کردن تمنا دارم که سروری ملت ما، پیشوای معظم ملت نیز عمر جاویدان ببینند. مبارک باد سیمای بزرگ مادر ملت تاجیک. در روی عالم هر یک انسان از مادر تولد می شود و من فکر می کنم که این پیکره‌ای که در اینجا رمز مادر رو انعکاس کردم
البته به مورد بود، به موقع است که برای تربیه نسل نوراس، برای انسانیت که از بطن مادر می آید، یا رمزی مادر رو پیکرش رو ساختیم که در اونجا هر یک انسان نوابسته به ملت، به خلقیت، به دین مادر دارد و میخواهد که مادری خود را بالای کرسی طلاگین شناند و چطوری که در میگویند در عرفیت بهشت در زیر قدوم مادران است و چطوری که در اینجا میبینید منظره های بهشتی تاجیکستان رو انعکاس کرده شده است که در اونجا هم آب آخر است و هم سایه درخت و هم پرنده های بهشتی هستند و در بالای بهشت مادر فرزند و انسانیت رو دعا کرده ایستادند. بعد افتتاح مجسمه دعای مادر، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اقدام شخصان وطن دوست بهر آبادی یک گوشه دیار اظهار سپاس کرده این عمل سازنده آنها را شایسته تحسین خواندند.